teman-teman gelem sarungan, alhamdulillah gelem topat ya aja. Temenan apa sih ya? Temenan ku ya. Oh halah, Jan, pantesan gelem kaya gue petane kaya arep topat jebule nu kaya gue. Bocah. Gede iki. Apalah, ora cerita, wis ngerti. Ya wong arane pe kecelakaan dah. Kecelakaan kepriwe lah. Oh, engkok penggane kayak gue karo motoran dah. Gue sora-sara yang ke boleh jalan keluar kepriwe iki. Lah jalan keluarnya genah kayak lawang. Sing serius tuh lah. Kayak gue ya. Joko sih kayak gue siapa sing marahi? Ya Rika lah. Iya juga ya. Mau kayak anu ala jatuh tiru, kayak cukup nyong bae. Ngene kok malah tiru-tiru bae sih kepriwe san. Ora usah anu nyong pening. Kepriwe ke maju solusine iki lah. Bulat ngendi iki. Solusinya ya boco dah. Bocah ya mbok butuh duit. Ya iya. Goblok duit ora kok ora duit. Terus priwe ya? Bulat ngendi lo kan ya? Wong di fisik wong ora pada duit kok. Tapi sih sing duitnya paling kae bos Otman. Sing wong mergi. Iya kae, jas-jasan. Ya wis lah daripada itu sih momet sih. Mana pe maju lah. Bateri tapi Mayo. Masya Allah dah. ngalis sih deh. Sendal nyong we. Lu kok di sandal urok kok. Sandal ini. Iya pagi usah gitu. Iya iya. Sana mlebu nyontek ngenteni ngene. Lurah bareng. Gampang karo ora anu dah nyong tak maju mengko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 024567. Sehat bos. Alhamdulillah sehat. Tumben temen. Kadingaren janur gunung anak pagi. Ya nyong pertama nyong siji maring ngene ke nyong silaturahmi maring Rika. Nyong wis suara dolan ngene. Kelorone ya nyong butuh bantuan Rika. Nyong pengen nyilih duit. Kok nyari duit? Apa? Mau bantuan apa? Nyong bar kapesan kula. Nyong bar kecelakaan. Kecelakaan apa? Wong sehat por sibuk kecelakaan. Ini kecelakaan apa? Anu kok bos lah. Anu kae kula. Kayak apa? Keblek bedakan. Bedukon kayak sawah? Sing anget. Oh, bedakan anget. Ya, ya maksud lah bang tua maksud Ya, ya. kue. Ora kakange, rai bedakan hati-hati, anggar melaku. Ujara kepleset deh gue, timbul apa? Butuh duit, maring sapa jajal. Ah, iku ngepreman maning. Anu enak sih. Ya wis kek, ora usah ngacengir. Abu pira? Anu 1 juta apa ora? 1 juta ya langka lah. Warung 1 juta. 50. Sakitnya langka.